Mayang gabi, bye. So, yes, we're here at the Gold Coast right now, Marriott, and we just got a good deal in this hotel here. Yeah, it's pretty good. We're here at the 21st floor. You can see, yeah, it's a bit dark now. Our flight got delayed for an hour heading here, and there were lots of delays and everything else, and some canceled flights and everything. But good thing that we're here. We got a good studio room. We have a microwave and what you call that, toaster and everything else, so it should be fine. We'll be here for balik. Bye. So we're here at the Marriott Hotel at the Gold Coast, and wala siya gabi imi naabot kay gabi ima na mong flight, but delay ang mong flight gusto ka oras, but either way we're here. It's looking na siya. So, yeah, 5 days me. This is the first day technically, pero 4 nights. We'll be home by Friday, 1st of August, and we'll see how it goes. But wala mi kaplano ka ng hardcore nga laag nga kanang mag-drive. We're planning to chill, but I don't know how long we could hold it, or makalitan lang ingon nga boring na, malaag ta. But yeah, we'll see how it goes. As of now, I'm just gonna kanang inom sa kog kape and baway. So, see you tomorrow. Og sa dihang migawas ko kay kanang palit ko pagkaon, ari ko sa gasolinahan. Nabot mi late gud nya mong gisakyan nga eroplano kay delayed sa ka oras. Then karon sirado ng mga kananan. Nangaon mi ganina kanang subway pero mura guto man. So, decided na labang ko kay maligsan niya ko. Yawa. Muna decide mi nga kuan kita pagkaon, yeah, palit sa kong tubig. Si Laura nasa taas sa room dito, 21st floor. Yeah, ako na kung ari naglakaw pa dong sa 7-Eleven. Oh well, ngitag tindahan ba. Uy, na-tram nga rin. Nice. And yeah, mga hotel graghan kayo. Naglakaw lang ko rin kaya wala may mag-rental ka auto ba. So, lakaw lang sa taron. Yeah. Doon lang 7-Eleven. Nagpalit kong tubig. Kumusta mo di abay? Kumusta ang Pilipinas? Kumusta ang inyong kahimtang? Kurog king camera no? Hindi siya kay wala na ko practice sa vlog ba niya. Murag newbie na ta. Yeah. Upload ko rin karong gabi karon din kanin para maka-upload din ta, pero dili nino ta akong vlog karon kay balik man ta pagka newbie, so murag back to zero. Ay balik ko siya. So kurog kay mga shots, may mga klaro, so back to newbie ta. Dili kay mga kahoy. Di lang makita kay gabi Kita kanang yeah, nice lang makabakasyon ta ba. Kay kapoy kasi trabaho niya. Sugod ang klase ganina. Attend ko klase sa ganina. Pero ano siya, ang storya wala dito. Hopefully na ako'y mas himong story karon na kami himong note sa vlog, but other than that, uy, how are you going? Tatas kayo mga building. Pagpas kayo, boy. Ay, buta ko sa 7-Eleven. Palit tag tubig. Sag-ub tubig. Yeah. So, bye. Nala ko nga rin sa JW Marriott. Dito ko sa parking lot ganina. Yeah. Anak ko ba? Mag-rent na lang auto niya. Mag-parking ko kadto, pero pag-check na ko, pataya. $24 ang per day sa parking. Amot na ba kay free, pero gasto. Sibay, sakas ako. Amot, makatiwas mo ko sa vlog mo ito. Magluto ko ng stroganoff kung kaning nalimot ko sa kipalit. Nya ako rin pusong kamera kay masulog ko nga rin yung mauwaw ko kay hiwaw naman ta mag-vlog. So, yeah, let's go. So that's the stairways to heaven. Yeah. I look like a hobo. Look like shit.
Check that out. 21. So, humanamig dinner bay, and this is my view, though inyong makita kanang blur lang kay wala lang, blur and medyo ngit-ngit na, so wala akong lens no wala sa focus. Tara, focus na. Yeah, muna siya bay kanang dili lang ta kutob, muna siya sab. So, muna siya bay, muna akong view, medyo bukay siya. Yeah, nagbuang akong lens kay murag dark na kayo. And nabuang gid siya. Anyway, muna akong view karon, and yeah, so we're just gonna rest. We're just gonna nagsimnig ko akong lens. We're just gonna rest for now and mag-edit ko some stuffs and my backlogs and everything else. But other than that, see you tomorrow, and we'll have a good vlog tomorrow. Yeah, that's it. Well, that's the view. Just showing it off. Yeah, that's the view.